say why thing. Questions where the Babaton San Cranage, your Trebini, your press as well. Who's was out to some Yanumusu. Mine of Crowdy was some crossing will be what the name say as some. I don't know, Omuya would give was her. Yeah, to Abba, Amamo. Now, Mamma Yahota, could almost the echo, Bounty Bibi, and this if was a moment in your mother. I almost say, yeah, Boku Fadwati, 18, Mahamed found about Omunka, say. Yeah, who dear Mahama to me? I could for the Abundu to me. Mahama, when your option. Almost so funny, powerful from less almost at Mahama bar. Abania, but twice. Ya boafo a aso yasnese emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai enima bia woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenye free ho afeye fi ho a ni ye ko pay angel money transfer omo so ba so omo ba beboa ye ni yetumi esen ni sika edi akoma ya dofo e wo Ghana o sen ni sika na e free ye nyohwe enti bomodin a neko Google Play ana App Store neko download your app no na sha se sen ni sika e ma review se wo sen ni sika no na obisa o se o promo code ye se ya ka se joliju fe joliju hye ho insurance so ho se da chimbia wo yare ana se wo pese wo nkoto aduro bia insurance ni betue sika na ma me ka nipa wo fie wo gisika no ono na beje sa insurance sika no Chia Sronko ebre Juu Tv ahwefo nyina ena migina circle na ya se misa ena ne se enam press conference a MPs ne ye MPs ne ye efa ye finance minister ho se ne money mbo anso ani o kan no man mu ayeden enti onsi form na nanado ehwehwe bi fofora obetimi aye adwuma na maye ho ahehan ye enoti ye ba bonten so ye ba bisa nkrofo adwen efa ho se omoso omodwe ho sen amanfo asisen efa saa asem a MPC dia todwa aye enra ayi se Ken Ofori Attah onsi form na adwuma anso ani dimachi emra me bisa nkrofo adwen ya de fasa asem we hu se munim se Juu TV de ye de nema papa enko na ebrem monkoso na mo hwe Juu TV ne de ma papa bebre e de mam omompa mo na fiso mama ebre toto Ghana yeti ye hu bato we de enu ache toto se sister me kotogo kofa na na mi sisa sefa eye Mahama time me sisa ni 75 enu kura na ye kasa se emu ote enemrem ukosisa eye 220 cities 1000 sefa ni buano no inti na high target we me kasa we na first 70 Ghana se 40 1.4 wundi bia unfrantuma inti yesra bai no won kasa ena sefa no so wanya just a black market na ubenye bi omo si yankwa bank ni yankwa sisa wo kwa bank omo si sefa ebi ni wo wa wu se bank no wura ma sefa obenye bi ba omo si ebi ni wo black market for no ba no ma sefa na akomo mo ni yesu yakọ akosisa na abo dindindi ebi ye de na ebetimi de kofa na ema e de aba be cha amafo enye ye iti na do ya stra no a one ne yere enya sa no mu ka che Ghana fo wo si sika wa Ghana ya tika so nkom de se so anu kura na ye bombo baye na do ama ye ho akire ya papa anapa ya me du ka se si a me du ka bi ko to sugar majiri ba ku say 8 cities adai sika no wa won jamu ne ndi bia ebi nu osusu on pie no meka che Ghana fo anwuchire anu oti ikaka oil ane mu madam yesra na nado ane ne yere yesra no ne yere na beka che Ghana fo se ye so ne kunu hwe na ya pa mo no kura o ma che
Oma cha omo pamu ne tete watch omo twede omo pamu no ma pamu no a 2024 Ghana for mbobo ensem ama edo me de metimi aka wo ho ne say finance minister ne ye no say de wi ase kono saa na be kono because e ya de bible aka say ebri bi kwa wie ya eniama mu be ye den ye be kunkum ye ho kra ni nyina ebem enti mi gidi say mu yino o de obeba be san be mudi ne be sha nan saa na wi ase be ko because say de ye ka say be ye to anwa sisi a 11 million to 12 million obia no obeba be sisi e be san akoto anwa no 4 million biem ya nim no kwa na ye ko enti mi de metimi aka ne say esi ye mum ne ye bompa ye sira urade say ye yamfunso bi wo wi ase a onfa ncha ye se wa hu na ohun se de onu anka se obekura ya afa ba se de ani tu nipa so se ye yi we influ na we nye nti ye yi we fa sa na ye kan se ma amanye nti ye mfa nanado mla nanado ba ye se de na wi ase kwanya sa na ekọ sa so ne ye yi we influ na de obi fufuro ba sa na wi ase na be de ekọ nti ye nipa ne ye wo mu nu ye na sisi ye ma ye ni da ho ne ye me mom de ma dwenkyere ne se me ye dwadini na kwale nya ye nim ye brankasa nse me no kasa ye sia kra hwe me nse bisia agu me kakra ye bre ye me se me se me ye me ton ade me trader as a business ti me koto na ma beton se sia madwuma me ye se first na me se me ton a ntimi nya 1 cedi 5 cedi e wo ho Friday, Saturday, me platform be so. Me be me data me share and say within 2 hours na ya to nyam be say 4 times. Ti papa ne de no kwale nyam yanim se ono be si form. Ne e betimi ama sika na ba form ama djuma ayeye ne so no. Yen so be nya income bi wo ho ma e so mo mani si form. E no de ye nyina ye form so. Nto mo yin ho no mo ya na ye bre papa. Ama oman mu aye din. Sabi o ye djuma kra na se bia o djuma na ekofo na diska kra kwakohyema eye hawo de nta me kan say hawo so de hyema wontimi nsanya sika ne back ni tambia o sika ne hia na wo ehye wo ba ye nto ade fiti be Friday o tetazom start se ne ma na ekosro mo no me ba djuma me ba obi bebisa ne ma ne so obeto a wo ka bo na wadane ne ho no wokọ wo ka bo na wadane ne ho no wokọ nti ye bre nti momfa mo na nsi fom ye nyina ye to aba but say they anu aye den amayen anu aye den pa nti se mo amuso mabamu na mo boa ya amuso mo aye ne ye adwuma ne ye so ye ni si fom ne de obetime ye adwuma no ye fa ne ensi wona won ye adwuma no man ye bread dodo e se kwan so kra ntimi nko kwan so nko fa ne ma de obetime so akwaba na obekọfa ba na ye kwan so ye ntimi nto because on so woton ko obekọ no sika na ekosoro enti wontimi san kofa bi emu ba enti e de wonton e na obeton so ade eboa open e na ode beji enti se wo gba wo pa to wo mpen so akọ wo meto ya wo ni di wo so ono so meto ma na ono so wonko kwan so enti egu ha na wo hwe na anim chance a odi sika na be hye na sika na be hye enti na obeba ni sika da ono ne ma gu ono hwe na ne ma anim te se sa na ekọ emu ye den emu no so ma den kire ne se you know me ni de enu de hu hia na emo ndem pesa na do nya ne se omo amakofa ne oma begu am shops na yeso e bojobojo ekofa won no mudi bia toto so no na do ma sojafo ana police fo omo monkofo no ma do nkomi efise se yeti o mai mu na se ye bibia against your president na eye bone efise no ma no mudi aba na o se ya to no mam de ba nya too much sa eno ma bebele na yan kasa kasa ekofa no ma de bia toto so etumi de ke betimi de kana na nyi no ma no mo do nkomi na se bia fa na sanko one step down Ken Ofori Attah one step down because baby omo do oman na ekode de as film e say obiesu man na ma oman ni mo ayeden do ana say Ken Ofori Attah step down a enyo no kwa na also step down e was say vice president and so step down because vice president so ono na hwe sa we no o hwe entino say wakola no afeli ana say wo no wa ma na afeli could you imagine say sa Ken Ofori Attah ne Muhammadu Bawumia ne sa kranti utwa bet kwa uni because uni efise wa unim say bia Barcelona na Celta Vigo ana ebo match Barcelona a straight win by ne also ni sa etu be bia Barcelona win over 1.5
anibra I read na wudi kwa chow etubenza kwa ye win we bia no wa say 1 pro 1 goal pe ne wa kwa lose one step it down one step it down o mama ye ho kire ye o mama kom die ye ntoshe o mama mani mu aye den dodo e kom die o mama mani mu aye den menuaba bibia no ekwaso street o bibia ekwaso street wo mama nka so mo ya bonsamfo so atia so mu sanko for wrong wo ko mu hu kwase bonsam wo mu hu ase bonsam fi se wo mo sanko for no ma di nipa wu hwe sanko for wrong awon kire o mo di abagan na wrong enipa afọ mo so awu kura no ese bonsam na bonsam ko ku nipa do say bonsam bible mu kura no asofo kese be di adanse bible mu kura no bonsam wan ku nipa more than 15 po ba he enkofu emu enipa afọ mo so awu no wo mo se bonsam wo pa on sankofo ya aya uchi wo mu picture na zoom wo mu picture ne hwe wo mu din wo mu sebonsam serious ankofo wo mu sebonsam oh serious wo mu sebonsam wo di asem me kan wo di okwa kwatwe wo mu picture ne din na ezumi wo hwe di din si aboze akwa no sebonsam serious wo mama ye ho kire ye finance minister vice president o mu no mo step it down o ma djuma enso ani ayi maso ekofi djuma ono so enu amiko ayi a ono supposed to be ade ya ye toto nsam etuntimi nom nsa wuntimi ntwa sifom masa ka esei emu aya den kwense nso ya de ba beton sa akra na je ye twa bi ne ye de ate ye pressure so a wuzu asa to nsam ye num nsuo man no kwade wo sebon sam kwasin obia wo nanim ze esebon sam ade no omu ya udifo sa ye to aba amamo na mama ya hoto a hwede omo so de ekọ ba oni bibi ndc fo so mo mutirim nyo mo de eye omo se ye bakufu adu ati eti no mahama be fa ho aba omo nka unu se ye hu de mahama timi ye akufu adu abe hu de otimi ye mahama wonye option omo so mfa nipa foforo omo la se omo sa de mahama ba aba ne ye beto ase no ye ntuma we ye beto ase no sa mo fa sankratu enkomo omo mo ya adwen 100% onsi form na meka se MPC no kora o mache kampese me fa blame ni form so kakra ba minim se next time so mo ho questions beba to them am ko finance minister ne so on say way back by 2019 to 2020 and our opposition for no share say complain say Ghana ye den ba on say Ghana na ye won say party we no power and a party we opposition o ka sema enam say on na power ntin other one be fa say bia politics ye mfa adidima beduru aye wo grassroots no na me kwa ya wumi atum na me yam pipi me ya nisi ni nyina ye mwa o man se nkata mo raise sa point na nka ye nyina ye sorry gina ya ken se ya ba beduru pempenso a ya duru ti Ken Ofori Attah no kura de wache me dwe ho kura mente ase because ye tin sem bebre fan ho anka che se nkana na wa mana step down da di onya hwe se no entafo na omo sisa sika no omo na omo manu mu ayedin awase omo hwe wo mo sisa sika no awase omo hwe sa ho no na ono di onya bibia ye ono nya bibia ye ono di onya bibia ye ono onya bibia ye mpanyfo na sika ne ba omo de ma ahwo no omo sisa no wo mo na ma manu mu ayedin nti awase omo hwe ho black market for no woman na manu mu ayedin ana sese nso asika fo na o ma holu nyama gu o mo diska to so no o mo no o mo nkasa na o mo hwe so obi wo ho wo no o ma ni gu ho o wo no o ma ni gu ho so ati sa ya to so a na wa to so adan ya ti e memu na afedi ya dan ya wo adan ama yen no ono de onya hweye ono onya hweye ama yen no woman no mama black market for no mo na ma o mai mu ayedin ana afenso asikafo na ma holo ni amade egu na da bia o mo to so no o mo hwe ni yie na bibi bia na abaye bia obanya so akatua manuel me imagine ya me da menyi ntum so mu yi no because na se Ghana you see ya no yetime mu fo na ya so ya kan because I didn't talk we go to kura no price ni bon se nton 2 cedi e bi ton 25 e mi wan sa no se nton 2 cedi ero na ya ban na ga go ton 25 ana ye no mo kiso mu yi na di na
aka je go 25 ana ana fem so ye ga fo no ye minimum bi areton ye aye politics ye mu bi dey politics say enye na enye ma ban na wo so ma me nton ade ni sei ye ga sa ban na nye dan me ni nyina ka mi ana mo ma ni ma ya de no wo hu ana fem so ade no wo sa na to obi die boko to we die oton 3 cities boko we ho wo si 4 city sa de same to boko we si 10 city ni nyina no e aban na ka se ye ni sa na e ga na fo na ye we ya ni ye sa de ye ka mi na ma ni mu ade dem na mi susu se sa aban be shemra na sa de bi eto ga na bi ya ye nya fixed price unti bi fami to so ye de ba ni bo esei o cost ni bo esei obi ya na em fi se ni mo be boa ama e ho atan wo ma ni say mbere so bo ma MP4 ni nyina fi se obi antu kwai obi anya ho ho nyina te Ghana ha ya e fi se ya ache omu nyina na omu nya bidi de be se mo hwe a de ba eno so nti ti ase enso wo mo so akodi one side ena edidigya bia so memuna ti fiti ase me de so bo omu nyina omu timu nyina obi anye omu di ka mana se ya wi e se ade abo abedure besa kona china Ghana ayede ne pa omu di ka condemn no eti bi so bo MP4 ni nyina aba ne ka ho MP4 kasa particular ena fakese na ewo wo mo peviti ase mu se bibia ka mutu na montem kan se edu ase aduru nei wo pati bi se wo en bia ense fata ase wo won no bi se fie ne be hye mu nyina beti mu nyina mu na egu fie mu e be fati nyina se akam obabon akam inside voice mu da to oman mu nyina se bigina ha ne mo kase e ka mu so so ntem a nyese gam no me ka ye gina yu ka kasa to abia mpie kese mu twa so ntem we tire o modi ka mana aye kese saa ma yese se we di aduru ese obga na obi esu yehudi yenka ase si ye da beto mo de ase de bakofo de ya mu nyina adifo ti fana mi se wasi fom on si fom enni kina ya na Ghana obi anya fa ahudi na se de Ghana mla no ese afa ahudi na wo fese enko da honom anye sa pa de ese koni se dia Ghana de na se bi ye wo asembo ne po che se na ampifo ni nyina mu nyina adifo o mu nyina mo mpo ma mu nyina achew o mu nyina adifo o man ne so Osi fo no na se paso na we se kwa mesem na kasa anra me se kwa me te bi osi fom wona osi fom da oni ko mane ntwema no ye twidon kwa na Ghana ni ba ni ko ro ye furu didi gum oni ko ye o mane ntwema no yuto si ti bompa e so me se kasa nyina ase e to de ntore ti des ko mi nware gentri ma pa se me bi so o mo manya o mo panyina donkeys o mo panyina donkeys gentri ma kwa won ti mo life de na wo do mane na mo sa no mu ya so mu ni mo adwuma de yo mu so mai bi mehishem edi gumu nyese ya kusko no achos ezi kutenya sase ne wo mo nimdi kuta mabjo yese se pa ma mena na ko beka kakra bi eti esre na ese obi adwa mo gomu na kasa kasa ko panyina o mu na baba adam obi eti bom o man yi mu o man ni mu ni panyina obi aka do no kasa kasa o mo adam o so no kasa kasa ti se na do esre na sa mu so woni timinya de 2 years on for man nto na temfo ni ayemfa o man na ehu de bebo ya setena we se tika ne ntu kokko ye dia ne Ghana enu ma bia ye kom ye kwakope mu wa akope ye nhila Ghana ya ne nhila no won intente ko ne ko ye pere mu ahwe won eseke mu no nsia kwa ne kese bi kana se ko katwa ne kase foforo hu hia Ghana fa ka ne nsore o Ghana fa ka ko sintrase Ghana etiase wuo o man ni Ghana etiase wuo fo e na se papa ko pe we senti ye said o si fo kwase na ne no nsia abo wo won kura won ko Ghana ni bia hia na mu kura ni fo yi ko Ghana asase so so oguke na nimu ase obi hu ambi pa ko na wo mu na me fu ambi pa ase go mu bibi ko na bukura afu mo ye mo gu ase afie mu de be na wi ase ka kokko na tigala kwa na o mai o wi ase a ho kyera fa ye wona wanya de ti wona o si fom na ni kyina ya kwa no nsia abo be de kra gya wo se me se me e fra free e mu just say ko va head so wo se o si fom na no nsia abo mo nyina mate masum nia dodo na e kan ne se on si fom e bi so checha madwen se ye timamufo na niema omani mu ayeden ebi se ade o niema wo store deda na se okofa bi be kan na se o matu mu a ade ti na ne wo deda no onton eno no nwi ansa na so ye nyina enim se ade no enya wo store ayatum nko ade ono so obetum eno na amaye bre ebi mutu ade ne mu times 2 times 3 eno na e kan na ma ye bre nti ebi mutu se Ken Ofori Attah anyahwe on tran baby no nye nejuma saa nso na bi mu nso esusu se ni modern bo enso ani ene vice president
ono no ye economic manager ono na economy no ehye na se no ono so ne modern bo anso ani nti se Ken ebesi form dia ono so nsi form enka ne ho ene na ebi mo adwen kire o mo wo fasa asem we ho enie Juu TV ahwefo yeni egusu edi asem we echi na ne be film ba bia nso ye fa nkame mu e mama maso ate e da mo nyina ase mo ko so anhwe Juu TV mo share mo like na mo san comment nka ho na mo ye ne sa e boost your immune system ne pa eye e da mo nyina ase se mo ko so la ehwe Juu TV e da mo ase